yɛka sɛ Pastor Machaia Addai Association of 7-Day Pentecostal Assemblies a national headquarters wɔ adeɛ bɛba medano na kɔfa baa no ɛfɛ no ɛda inokofori ofiridaakye sɛ 1970 no ɔyɛ som no ase na ɔbɔ adeɛ to no sa fɛ no kyina ne 16 years na wuyɛ no pɛnkyɛ abɛ mu a na bonsam pɛ sɛ ɔsɛ asɔre no papa no de ka so da wɔhɛ nkwagye adwuma sɛ awurade ka kyɛn sɛ asɔ no bɛdi ako so mu sɛ wie bi da hɔ na nso no bɛtu na bɛbɔ no akɔte atɔ na wɔsi asafo no bɛdi ako a kɔpɛ sɛ bɛba sɛ de Israelfoɔ nam a no makɔ saa asafo no yɛ Israel som na ɛyɛ asafo no mu nkɔfo bi ayɛ ho abonsamfo na bɛsɔre tia asafo no nso ɔyɛ nsoroma ne awia ne nyinaa wɔ soro ntɛnya bi afiri baabi Israelfoɔ kɔn mu ko nyinaa yɛ Palestiniafoɔ yɛ nuafoɔ nso ɔmo sɔre tia wei no nso asɔre tia wei ɛne papa ne wuyɛ no nsɛm apie deɛ m sɛ ɛfa sɛ me nua waka no baabi mmeranteɛ hene koraa no wɔne di ka baa mu first akɛ sɛ ɔhena Samoa deɛ m sɛ ɔnim agya ɔmmra Samoa agya ne ho na ayɛ fɛ nti mu kɔra me hu no nti asɛ ne papa bu saa asafo no ɛdi ako na mso mɛdi ako nanso ne nyinaa yɛ sɛ wonantie nipa nyinaa bɛgansiw but boss wa asase no di wachi da tumi bie ne asase so betim no a challenge you okay eti say ye kan general overseer abakosam kakra menim enanwumre say panipa kofa ban no ankasa no okọ ne krachi ono ene inokofori sofo inokofori enuti sabre no say ye ka inokofori a wonim na abakosam kakra no ye wode yi ene ko foro ya mma me chima mi nu ifrijachi na oti team free mkwada abrim ne traya amekum lobito na yana na fie wo stadium main gate ho ono o hyase na o hawba no so ne papa no o attempt to six form so person ba ni see na asoro na abe ye ne ntiri papa no kra pam no na sefo ntiri ne susa ti 1970 ne ade ne ha se edit na kira kama sa ndodi nyamso tete me ti wo mu a metutu kwai matraye team akwabro kire metutu kwai a ti wo mu a na me share asofu dwuma ase na obi e branch ma me krofo me papa yi ti o ma me dai wo mission house ade beba ti o sato wanyini ti ono no wo esra so ti obi yare a me ena me bom paye men no no so du de no so abem du ye bakosem bi kon atrochro nyina no se kere wo mu nyina me nkwa na mdini wo no no pa fre mi no bie no wani dini wo a ne ba pen woni metwema nso ne twero we general secretary de nana wudi wo mu no bi kon se enfa se pamphlet bi a BBC a ye twero wonsem no me nkwa ye yusu pastor obi a yese ya me di na be hu anase de nokofori din apart from me no bi adin na chese ye kan nokofori dia na oye wo fa nimpon no ma me chima mi wona tete mi ba member ko papa ba ko wona netna ye netie okay tie nkola abrim mi na tete ye enti nyam somo no de ono wo ma nya pasapasa eto bi ayi ko otimi pam kra na bi a ko ma me ho enasefo edi baba ni wuye what it tell me so they say go me so 7 years pepe no pa wuye o wuye no o ye no o ma card no me nu anya easy ade be card no de ma pastoral card or deacon card or elder card ono nko na netimi issue card no issue card nko na o ma card ni bi pastoral side there na no kwa no ye kwaje card ni me say card bi deacon na say evangelist bi me ko e no friend be on me twema so no so nana unuya dia domi wo so no bi ne ho so enti ban pastoral card ne ba no na check card no ba no na di ma me say ne papa no wo secretary to church no dia ma me ana ne papa ne ba no so your friend say e fe no enokofori junior o de ne to no ano on na na secretary ma so but to de na wo ye pastor me ye pastor na che say wo de o bompa ye me da sori ano na ne ba de na o church nya sofu nothing okay ena na contact Kofi Appiah boss FM ono so evangelist o kanyam se mo Sunday mwa ahwan ya contact no Endokofoli junior no ye mo fa na ase
ne baka akyire ɛna Kofi Appiah o Boss FM o ware no okay ɔno nso no kan sempa wa Sunday mo ɔno so wɔ card ni bia na onya evangelist card ɔno kwa nem na anu ya na oyi kyerɛ me na menim so kuta card enti yesum ani Kofi Appiah respect him kama ɔmo frɛ me sɔfo bia sa no bia frɛ me cause me da ɛdɔma no papa no we ensoma nyina no mekɔ menam gina PZ kajetia me cancel pa 7 good years papa apart from papa no many second person me gina krum cancel pa e wa safo ni dirim na sɛ wone second person no eno nti asɔde no sɛ papa tu kwan a na wona wo yɛ nipa o so hwɛ akyiri ma no ye tie ne sɛ me obi a branch ama me your branches krumasia benku ani go obi branch na nyina na gu ko fo mo kra dem ko obi branch to no ko ka chem say ai no mama because no oni gidi e kwa se be yi bata dom nti egina ama no kra ba ho be ya sori obi ya se me kan o me dai wo mission house se mo fa obi ya ran bom pa ma no otu ahonbone bibia enti papa ni wu ye no enna soft back of friend soft charge osu ya na kama ni beje ho sɛ ka wo de wo fadin ɛhyɛ hɔ ebia osofo enokofo fund and leader ni wu ye no that's it enna soft back osu nyane the friend soft charge e from soft back omni pastoral card okay we do for soft we do for David do for dikin so many years but no issue card ma enna ba konso techi man ye friend sofo mensa ne ba ko nso brekum e friend no sofo bene wo me nipa bi a wo ne papa na nti ya che na me wo mu se me no papa no me difference kakra wo because preaching am me na se for and no mo frɛ me no mo frɛ ne ba enokofo junior ne ba ko e friend no ya fosu fa no wuye o Friday ade chin Saturday o mbai and mo ka kyerɛ mo se wo mo ye mpanimfo aso no begu obegina e gina ye so tie na ye nka mo nam so minia enkros ngam tete wo o mu shaka tese mo me mo fa na tie dia wo mo a me ne no me ne ekɔ ne eba a kyɛ wo kyɛ wo mo wo mo member bia no ku me so de satata me niam kuma na o ma me de on se ma no fa ba ware a o fa se ba ho a no onya problem but me na me fa ho no bia mi se ma me no mpema asem the whole church obi anim ba me niam de se me niam ye me nua enti me de na me se bibisi na kasa ne nyamo nso papa no beka be na otwe me ne wese 2 weeks ene oba Sunday me to nyo mera me nkofo ye yima mabo nsam ne so awurade nti me ye the hope and cause obi anim no se no anom ye poison me da na poison odi atimme papa no na kan papa no adani o se de sonson atoduane o menedi a hwan na dia tum se do ye na duane me enya ma me na duane wona ye ne malete ye Rabbi enti said ye wu kan na kyese o se ya poison aduane de sonson no we de nya hunhum asem ani su asem na wo kan oh because ani bi ani okay ni pardon de go ena yetiti na jame ofa no suru kra so bekono nim nti yetiti ya dasefo ti wo mu ana na dum frɛ mi sɛ ni ba konkra o kam frɛ mi sɛ bra wo fa so yare me hu sɛ mo fo bom pai na sa me so from ne bai na nim sɛ no mo ye project bi wo Intabenu Mancraft side no so for champion ne ko sɛ na o anko bi so man kan kyerɛ me ti ade action Friday ne ti na esisi so sɛ mo jade mo fo ba ko pɛ o wi asene no ne sɛ ne yenko me report me nkyɛn so for champion ba be 8 ɛne ye ko na ne ba junior no tito no opie ba ɛne wo so da wada orese nti ani amonko nam so orese betwe no so woni abre se okohwe wo fa na ma me di okono oba nso oba onini nua ya bi se bibia tie si ma me no so okono oba na ne ba na me ka so akam fufure nso se opese okoho ma toprum so ma ne ma ono no efia no ye wanika papa na ma ne dai wase ho ene wote se obi be ka chense ne papa ne yare serious to be so okohwe no ena inokofo ne junior we
any new year funny afusu and say wada na le nso ho anti me ye na me se wada betwa no and enu bia frefrem pon o ka ho no friend no say masa ni nua ba ni wo fa asefo ni yen so SOMPA nimfo so fo crack am entu ami ankɔhwɛ na bibisi a asame na beka oso ne montwe ye ba na chese still omso wada entu wada no yentwe na sofo unim bibi ansa na sofo enti abra omuka ase wada no eho na na waduru omuma akwa ama akɔhwɛ no enti em kwa so wada no na menem so wada metwe no enti me ye na menua no efe ne fra so pen efe from pon no friend enti wa no o se me ba to kwashia wo be 10 minutes to 15 minutes 15 minutes and oba no say momra ni ekọ enti ekọ no menam di kai ti do on pa so no da ho ni ti hwe me ne am so ofa on so sare me fe no ofa 20 minutes wada ti do na me hu me so na me hu ni pa owo pra sada me nyine die ba ti mo na wa ba nanum na ni go so han na me tim ofa omuma wura demo no wura me ya do so papa wo nyina ka ho me ma me abusua ene yeko ene yedna to ho no okay order for nipa ye ne no atwetwe nkomo eye Rabbi ono na dodo na afa no pastor Machaia Addai sabre wono ena ya to aba ede 7-day Pentecostal assembly ahye ne sase onto aso efi say ne wo fa nimpon adwuma pani yenti o edi so fa ti e no edi ina mi sister ne ma mu tuo sum mu ena mbisa papa we so fo wo what was say ina for so Addai ino ko for junior no secretary no abra no yo Mr. ne on ko didi se see one no my drink na liquid yes one bi ye bie so a ya tare ano that's ye na so far ina da we so me yere me ba mo bia ma nche ofa to fa ani braba mi tie me ya be wani kesa mi mo bi da na kasa kire no sa kesa mi hu di enka go fra kopo okay so ofa no ofa oben no ye na free papa nsem ni ye kwa papa ho de but ono na enya bibia ono aso na tete wo tete me kikinti e wana ablante ba ko fe champon ba o wona ye mba ye na nesi ni wonko fa kofi apia me konko fa nesi oba no so owu e kura che nesi ni so owu ya che owu e kura che na che se mo ba nyina na mo owu ya de ne kon wasene ye di do mo achrom se wo hu that day no owu before that day masa e can say single marriage bema one word do life is shake bema nese me mo wara do wo within this bemba yen kanka me ma wo be wu se dia kokko wu mo ofa oba de ehira no efi kase oba ko wu baby ko no ti baby na yen na no ba ko baby kwa ne ti dem ho ana iri mienu miensa enko onu be wu ahwe dem na ene sofo aware dodo na yen sofo wo se aware do nyer masa wabodam wo se wabodam wo bodam ni aware dodo e kama sofo wo se obi anwere ba ko me so wabodam me preach me yero no onyango bon fa sofo ware ba ko nya djuma da sofo na wo yire yese nka 4 ne ba ko ayi nto chi sem kuta 3 original one 3 me one more than 10 o sofo wa ma mema yi sresere o wa mo sresere sofo wa ma mema yi sresere o mema onya papa ne ware ba ko obi ware ba ko a ada sakwala ana se hiye ni won se ni nyansa nka ho hiye ni oni nyansa odi ase na so kuta nkwase ankyerɛkyerɛ from Genesis to Revelation me count to some more than 14 years some person for me you one quotation say Bible so ware me you money ebesi ne nobody why enti sofo quotation bi ni Bible musa bi ni Bible just no quotation Bible mo be timba yi kyerɛ me se me ja sofo die sofo bi num keka se we kura de kofo dua bro no betom saa dwumadie ye wo dwumadie bi a ugidie ne sɛ won kranza wo bɛkɔ hɔ ɛno ugidie ne sɛ na enkomo wo ye me de sofo enti ekokoba ne sɛ heaven no wo mo a
omo ware bebre na manfo bi so omo nkobi obi o ware baako wo chechire baako se ware baako no wo ye busuafo nse heaven we say heaven kuro no obodi de ma Jacob ware ma 4 ne ma obi adini according to Revelation 21 verse 12 13 14 wo mu dini wo gate na no se kuro mu hanom ye friend we say kuro me boa so say tutu bi kuro and the heaven was so Jerusalem uba sanse so Israel gate du mienu 12 gates and down ko heaven so 12 gate Jacob ne bema o de ma 4 no mu dae ne madrin bia da no na be gina ka cho se obi amara ba ko ara adwene nko yi so for san chire we wo ya no wa sore ho me set more than 14 years and 15 years ni polygamy aya bro for mamle so obi amara ba ko we just say China for yam some for the China for o mo say mienu mienza o mo ware ba ko be it because of Bible in China for ware ba ko Britain for yam some for America for yam some for because Bible o ma mamre no o mo ware be fa ni Zeus ya kura for tiboni bia ware ba ko pe aso bia ware ba ko bia bonsama sore your friend church of Satan na omo asori won ware kura so e bi on wan empeso ware ya se bia na huni ho be ma on pe ma na huni ho oba de di mema o de oba ehye yemu ti ze be ma o pe ma oba de tu mu onyankopon no ye fena ware do agya amanfo bi so tumirika e wa adwuma yi adwuma na enye mpena de kama awo yi om nyina ho ade a ho ade ye empena ye obi po onyi quotation se mpena ye boni adwuma mo na ye boni we wo church no dia mo ye ni adwuma ho ozofo na kire se utimi efo oba na hwe ne kama de a eno ano no enye menya na ye ho ade okay oba bi won ma sabi oye kurani ba oba anya oba ho ade mpenu ye kofie kwakia opa bu sampanimfo enye oba ho ade mpenu akola wasi so no kwa Ezra 22 verse 16 wose no kwa akoda da no kwa ye ne lie na ni da wia ko tuetua de man nkofo ye kan ware sex o entie no oba na nya no unu oba da ja na adwuma mo wo sere say ode o Dabi chief producer na ma signal say yemfa nkomo yemfa wetuo na sofo nkomo we amanfo de o amanfo de we no kra no metisi abonti amanfo beka so fosu ene se na ka ma ne kwa enti sofo we no ye wodwuma de bi won kran ze fe no gidie ne say eno de polygamy no ye full time na ye bia tuma no be fa SOMPA TV enti eno de de ya no a ene wa bai ye beto so mfa so pi eno ti wo ka kiro wo fa se kwa wari bibire a of sasa kwa na wari do na mnya huni temi am so fa omo bia ma nchai mere me ma na because of me refer back 2 weeks no can say your poison than poison with your team me send you open the whole church will be any won't me watching and your man so ne ko share fridge a year no na say we chire we na posi for me fe bia na me say bompa ya kra e dia pass say the posi ni bi and also pe bia je no na me ko so for yes na ma so for ho yi me mu yi say police ni na che ho kire I tell me say me hwe mu yi we yi na say me de say me bomb empire me bi papa ni ye nyina awie me go hono mu a na afide si e ko meeting no mo si papa ne ba wo secretary na che se sofo se sie no wakra wo fa achi awie ye hwe ne abehwe de obetumi adi asore nanim e ho na se ya duro hwe me se si a me ba se bra ye no empani fo shia ye na ye awie te shia no na o mo de to nim se empanimfo mo hie no na nipa no odi bitintima pa ne sa na contact kofi apia no se ye behia bia ne ko yiskanti secretary no e ma ne nche ne bi ka bibisa ye nyina pele so ishi affairs so ne to enimo o che no ni following week ye sa trans bi no so o mayi medi afra sori na me sere o mayi wadi afra wo fa sori ni me sorry say come the yini ba ya ministry ni ba ya o mayina ayina assign na me say me mo yimedi me na me yimodi ye me ti mo ko fa police fa begina ho o mo man ko biem je say o ma ba se bia ye ncheme na ye ana ko fi apian sorry say obi anya sofo ho papa me aso me kam ye sofo me ni atro ana so me anya sofo na me yim pastoral card sabi pastoral card obi anya sofo ba me dem ye sofo enti ma onu e mo friend doctor no wo techiman ekire ho ko nsia obekutu no ai sofo kuta pastoral card na me ye meeting no Sunday
ne monday mo fie na aposi fo ba fie ba kire me so why day adeni a o makonya letter bi se akọ efe no aikela se mmakobo no paso nku nipa 5 and 4 nipa 6 ne ba kire me ko tran kantaba to buffalo ti wono mo an satem si adini panini no ho me findini o ma ye frɛ ne ma me be msa de kyenye sa akohia ye kwa ne ade ne o hwe ya no se letter no hwe ya no so bi ansan signature ye sign no hu se ba ko no cry ye se me wo fa me hu nipa no mu yusu no and was okay akela asakra akela se so Machaia bobo no pa so onku nipa o so ntimi nku nipa no nti akela no so asakra ti de awurade asesa akela asakra so fo ko baby to Frank samiro hoye e kwa mo mi wo fa ma kwa mo mi fa so ni ene to kase na saye mo wasa e gidi for de why na chese wo ko so dia ompa ebo mu oden oh say dedo no some tell spiritual na ya physical na ba ti ni e ko ni e ba ni e ko mi ko empa ebo ho a nya be pam ye mi nua ba mo tete ho ko hwie nsu ogu ni dem krik afeni kase aduru eni bre se mi ntia ni ayi krofomfo nyina di se wona me da no na se mo bua me aso no mo ni mo ha me kra beto ma so no mu 1970 ye twa asem like ni enware mo maame me maame ko haya fuo wo abijan kwanta se fi dache satem ne ho nyina ne ho ne do fuo bayi na se kwanta na maame haya fuo de amani nua ba ma na okotu e de amano me mayimadi mu ya mesre lucky oba de ada wo maame so me wo lawyer madam fama ye ba ko bona ma na wo sakwasi hwe ne wonya ho ama wo mo ho ye national headquarters edu bi na tension no so ti do am so da bi say mama ho a meni nkwage am say me wu kra me wu papa she say 3 days go dia police for tata so be wu am asore no yes 3 days bi because say my phone ba ko bi ye frɛ no ayi jokumi oni ko fia piano no mu ye agents kiri ni e ko ni e ba ni e chimi e mambe ana busuafo yi mi say papa no enya asore asem etwa se ne hu ni padi na ade wufie enti me na busua no fa asefo ni nyina ni nua mam trans yi me no mde ma ko high court one se me mfata se me di papa na de oh abusua abo ankasa free mu me busuafo yi mi a na ne ma no ene ne yere de ma ko court oh da bi e wutie abusua abo ankasa free mu a eye wo maame fa no abusua na ankasa yi wu no yi me no a wono so o fama no ewo mo maame abusua mu no omo cross over so omo ntiase ene omo nua omo akonta ko fia pia no nyina kobu mu e de ma ko high court one se me mfata onua ba no wawu a sesi omo so onua ba wai no wono nso papa ne mami omo komo ye fo wono ye panini nyo mo nua no papa ni ba o ba bia e de afia bi se caveat yo se de ni yo caveat e de ki se me ko tiem ni ekokodi asem ena court se me abusua yi me busua pani yi me to me te medi papa na de ofie onua ba no so omnua ba nso no papa na ba pani no ni egitum one step no aka sore no ye kom da police for tata ye papa ebi otuo nya toto me di crofon fo no ko a o ma to gate ni ba kono me mhye wo mo ye duru wa me ni ba bi afa no moja yesu moja atane ye kwa yesu moja oso apostle for ni tuoja oso gate me na che ni buye the apostle for ni free ho ne omo de che ya to asori che ya to ma gate e ho sia ba me kire oso gate ni mu a oso mu na gate ni biye che ne tete e be biye am se na hook bi o se na hook ni buye so for na just no se de che no se tete no mo ye mo wanwa kakra na ye ni me kra ye mo wa je se ho kokro ye na djuma ye mo the apostle for ni free ho esa to parado ne wo so ti kini e ko ni e ba ni e ko na omrante ni so se asore no me da asore de ne je ho ni ade ti du ebi no no kura bam mo ba mi si ho be ka mon ka mo munye sei chance be imprensa ti enu achi ena omde me se me ye be ko ho gate ni bu je da no be che gate ni bu ye no na me wura so dem ho na ya ko be wan ye o na papa nti akonwa si ho obi anti me ntena so adenti so bi anya sofo
ono ne ba no so na esi papa na no ontimi tena so nti odi akomya si nkyai papa na komya wo animu e kire se no ba nimu timi wura nimu na metene ti se mo fa ne go anse da na metene se brofo e kwa nko tra komya no so wo bewu mi mewu e wona blanche ba ko wo satamwa na obi antumi entena wo fa akonwa no so no owu ye na adi sei dem ba say 1 year some months na obi antumi tena akonwa so enya asori da na de na wo ma dwinim I don't know etu wura so dem na aten ne sei me go say dem ko tena akonwa no so me tena so a na omu nipa ba ko onu amfo piepie ne ba ko macho no odi o machi obesume osumi na me so me kwani e ma sugu no so so for the mama yayi kri na pani ba ko say mukunu a so fo bachi no so bachi mo jaye na me o misafa akonwa no me sa tan so ade no say bo besumi so na to akonwa ma so fo pani no nti o gina akonwa wawu ni rin so wawu akonwa no wawu oh no mo ko report me say asoro nya nuafo mo ko report akobu akonwa no ni nsa na po twa bache so fo akonwa no na osusu se sunsum ana tumi bi wo mu ana so fo pani akonwa de ensi wo sa akwa me ma konwa kro ntimati anso sa enti waba akonwa foforo yeah oh na wo fa de no ankasa we e kire sambubu no susu anso ama wo mo so masa ni po mewu ho ya so nyo dan asori o papa ni 21 day dry fasting do establish asori no woni di wanom mo obian ko to bianim sei wo ko preaching obedu na do one say bi wo didi ya so nkwan ye gina bon trip preach a ye nye collection ye we are going the Bible way ye mo mpa ye nyiska obontene ye ba for the aboboa 1 billion ko bi mfa obi hu ti aso ye different e ma ye din wasafo no kri papa me wonu mu a homache ye be cheme me hu nipa obafie de bia no me fie we hu fie no na me hu se police car am say hey na me pie ye ade a chen ye mo ka che my wife mo frame wife my wife se me ni ho ade a chen no makọ kire ade a chen eno mo kọ kire ma so pani ba ko e fe ne kare okọ wonya ne kra okọ otu kwa no ko wuye ena me ye che me kiki mo na police ni ba ko se sofo de be ko selo mo se me dem sim tiase bom that time na operation commander wa Ashanti region we have findi wahab na ne yiranya problem wa de yira ba ma bom pa ya ma ntinu oni me tie na man company fo ko hu no was what in fast sofo to sell police ni bo wu e fe na adjuma mbo a tinjin o de motor sell mo se me and the police ni ba ko ne fe o de nchem wa de nipa bi cause of a family insuo ko kan ni show na su ko tia insuo no to central adumo kakra no insuo bi to ye no so police for mo tie wi na o ma ko hunu wa so for ensuo no to e ho kakra no a insuo no to dum ama police na ntumi ama me for o je me family enti ebele ba na ha bonati enti so for ko ba sa no hu se wonyame akasa yes okay se ade wonyame sa wo mu ye yo ntuma fama to say wo jamlo ya nim so mu spend sa attempt 750 million me ho court lawyer wey papa wo mu ye eja ye ma me be minim sa asem na twa edi nansa me wani afrem se national court me ko ya mo fana ko nwa de ko ya bubu akonwa no tudu nsa sem ne mako bu no eja ko bo me charge me wonu mu ana akonwa na ne ma akotena so no me wonu mu ana persecute no me ni pe me no ni no ko hu no so furu no po mi wo peja ne nsa sa asem na abusu ya yinti no ko hu no judge no judge se me fa so funtu ah ale so furu ko ni pa no se da bio ni wo fa do so bad no he ma me be oh no makoya piwo high court 7 criminal case de ne wo Fox FM hono e fa me ntum kri ya ko ye na police ni bi e fa na aba wodim mabompa ya ma ne pay na ni sisi bompa ma ne yare ne ko ye no say what wo free you 12 no so no na me so wo me yare am report but me person do we able to say sem wo fama ti na music ta be 7 cases wo mu ko bu mi dani da pani ma me ko hwe nso bu mi dani okay so for ya bu dani yemra sisia
enkomo no emu hwam na emu ede papa sesesia na wo ba SOMPA TV anase wotie SOMPA 93.1 ye ne pastor Mike Addai ono ena sabri ya to aba ede yi no se 7-day Pentecostal assemblies omedini wo fade na wonhwe na wonfa nwankuo no enko wosoro ahimem ono ena ye ne no etwetwe enkomo no ye me kasemu no ye che wo to police station ho no the court court ti afi ne say criminal court nso de me call no e won ko twa no masa asama mo high court 5 and your civil case say the men fata na de me call high court 1 wo de me ko dibem and na so no de nso o de me call civil and also ye high court 5 and ye di asem no they say o mo de police time ni we get say oni scan ya de a wa akra bedwane enti criminal de net ne pa enti criminal no ena police ni ba no eti no nso case be 5 se no ho ena nso me lawyer ohum lawyer no nso e file 2 eto ho eso mo so mo team no wo mo no no Kofoli junior no inu ya foso o makonta Kofi apia wenu file enti ebro mo bo me charge no se na judge ni kuta red pen criminal on so de if you remand to kwa wan kokora nya be boso na boso mienu no nam no Kofoli junior me chen pa won timi kasa biem tie na lawyer sorry na lawyer catch am say catch judge ni say o mo so mienu da wani ti judge ni judge na judge ni say the case court rise the afraid chamber no so 2 weeks time na lawyer say no mo so mfom ko janda ken no say time lawyer so o ye great pa no say time so on this year ni na o mo so dem ko gina adaka o mo so e dey 2 charge e bam ko mo so mo be hwe nsu ogumi dey mo ma yi say e ho na fo mo sani enya na afidie kasa nyamu no mo si ason kwa ni constitution ti no Kofoli junior no asompa ni mfo ne de na yi esi so enam se mi ason no constitution minim ason no constitution me papa no no twema nso mi no soma me e wa cry ko lantata e ko yi ason constitution ba de na ason ni constitution so ade be yeso mogre kri ason ni constitution si na aferi ohun se prison sem ni ade be mu am se me prison kwa meda because came from in the prison when you bibia na from paya omonsa and one when you no trance beginning crowd here was one crowd here ye papa ni sa so no mpekura biem enti papa no about tap is in post office what's there be asam na aba men kasa bia na kire kasa nyemu e je ko he na e trance na ni aye papa no di shame say the constitution ye djuma enti me na me leader mkuta pastoral car ti pastor Machaia o me ye leader says constitution so say papa ni wu a na so from do so a pe no wo mu no won hwe kire abusumi nsia na chi no asompa nimfo eni asofofo no o mo nto asofofo no so aba dem no mo mpaye de oba de be yi no na obedi asafo nanim constitution ya clear nti me hwe kire 6 months na mo me leader wo next time headquarters pastor Machaia the court wa kan kire wo oni eni an yes settlement no okay yes inside temi pay constitution no e wo ho ye na 6 months nso a ye nyina constitution so fa ento aba okay nti me sign bi papa na ye madansi ni e na no Kofoli junior so sign ni nua ya fosu so be na dansi ni ene nipa wo betre mu e ma yes ha nhihye no settlement no ye fa no ya hema ono so sign bi ono so ye de ya ono so no aba so bi pen ti no papa ne pan asem nti wa ye se busua nti dokwa ne koso ne ha no sa so ne ya sai okay nti ye ni nyina wo post office wo ye sense bibia kama na asem ne kotoye no me kofie me nua no mo dokwa ba apa obi shatade quite when the person say mo mtuo ma positive be cheme ba me nya bibia se mo ntime sa time de na chese wo kohwe akire busumi nsia no na wo headquarters wa no mo nya wo hwe dabi se asomdua ba okay enti bibia ni hobi enti momra me kom wo fie me tumo fo momra na me so o mama Kofoli junior so on so ye ne de enti otu bibia gu se de asi nyina no kra wo nua no wo mo me no mo ye one ye tena se ama wo mo case to no
ta wɔn enti wɔn no yɛde wɔn kɔ mímí di adeɛ no tractor yɛ papa ne deɛ enya sɔ deɛ fie deɛ no ebedi mi nsɛm ebedi yɛ mi gyina so mi yɛ tɔn tractor no ɛna mi kɔ twitwa deɛ wɔ ewurade ɔbɔ ade di ma dansi sɛ ewura mu twa keesi no so na bibi a nkɔtɔ di na deɛ onim ni sɛ papa baako hɔ metu mi fo sɔsɔfo meka wɔn ho efe nam ankwa ade no mu ntimu da de mo yɛ mistake na ade ofa ma tumu a nti menye sa mistake no nti ne mani da hɔ pa do mo yɛ mi nyina because ani empire body me funny me ni say na mtie now baby na do na kama fo nkwa ne awurade nti na na no ya ye be ye we ya me so mu 30 days Sunday na break here fasting kwa fasting you see I saw for bin timi o we 30 days week be Monday and Tuesday be am ko 2 day dry ne ye num nsu anya hwe 2 weeks 2 day dry ni ma ye so say 30 days ya so no buru bekum cause bonsema ni person sa so no na so so makwai empire bo tumi mi no pe na wo wiase bonsam tumi ni obo ade tumi nantiye the Bible be ka no edipa nya be gansi the obiam be ka no but kode oyurade pe timi wontim me yare nipa de me yare agye nkwa krobo yare but wonanti yasa papa nipa ane ka miti bompa ya kwanche me de bompa ya miti me time si me me ko 2 hours me so me nimpa ya baketo a se me to mboni tiamu a 2 hours wi am dware ne mada e bi awia kakra me bo ansa me nu mo so mo ma ampa ye election say ya bi e free all stations no wo mo ya ni members ni bi say o ma dada wo mo ma nka no kra nkyere wo mo ne fa ate wo mo ko si o ma so nda wo sokobai ni peskafu e wo mu ni nipa dom no enyina akoye do da mo ne fa ne da akọ o mo so ate wo mo ho se wo mo say we no because da akọ no ye ko hia e ene o mo say constitution no a me ma ko fa ba no me papa ne ko fa Atlanta ate ba e ye fake ene police pani no ho no chaplain no aboaje wo say wo yi nipa sa ne yenko omo kwa amasa no modwane omo ti omo asore no di me no mde to so mo ko ti omo di from Entam 7 day Pentecostal engineer so ateno enti hono na aboa you know da kunu hu say sa go fia pia we no makofa applicant ni signature o ma ye bibi atrotro abra wonim so na signature wo so was na me say ubedem so do machi ho no nya adwo nso sa so nso be so fa o convince amanfo no so dipa domo mu sika na sefu nya kote ye ko si asondai o so ko be enti we ba na me se mo ma me ye ni o se won so ye ne die papa ya to ba wie matan o 2 good years monsi hoda 2 years mo sa be 7 na yen san to man so no so kri ya ko ye ba ntie mienu high court ena me die bem sa so no mo nka ho ko constitution just what 3 months one first kama o collection ama onya sore ba ye buade ma me o me de me ko me fo mo kokko to da e wo mu a ye buawi basis no ko ya pi we ya fan wo mo be 250 to 220 na me lawyer sre mo se da bi ti judge no ko bu fish we ye sofo ana no so wo me ye sofo but o me ye nuafo ye di o 120 million me mi so mo da man fa bibia da anom ko ya pi koto fa pi se me eyi o me de ko ye no review eyi no me de ko ye no me se charge o me ko bo me ye ntumi free mission house emfa yan sin to me so empani dia me de bia ye ma ton bibia na car no cars condemn engine kwa nem strike ma ton ni na me ntua ye sei na court bo ni na to bu ye ena amuni she mu se ye to abanso ya mfre wo me so ko mo invitation card me say mom letter so momra ni nyina ni copy kra o mama ena court say okay ye hu so me so mo ba enti ni aba no en san ko to bi sanka bibia ni ho ena me lawyer say no wo mo nya sori ma me lawyer so e dey go Supreme Court so ko pe ye fa stay ni na ye di asem no ena stay ye ko na judge no ti dum nipa 5 pani say no won say ade kwa judgment ni ba ye no won say abusuafo ntira enti yankwa yankwa settle ye buy your lawyer say on settle on trim any na lawyer so free mu ye ko hia city hotel opposite ho Rotary Park ho ye ka na o mu members ye ya so ye di ana mu nya ba nka ba ko won kran ife ndiedu
kese me dia bo ma dwene ye call sem so na ye sa ko na judge ne say minim sam mo de Nyankopon asem ebetumofo na anye ye dia na ebedi asem no stay no mfa maye stay no mfa maye no the court of appeal cancel enkoto aba no ye enkoto aba no May 23rd May yamam 6 months na me Machaia wo ma gi ye settlement na tum o ma sa gi constitution atum enti settlement and constitution e bandie settlement nso no wo say me na me pastor enti me hwe ne ento aba no me mpanimfo a mayom nyina no court ade atum because afro no aso ndimi na ho be 10 years apani bia nim na sefo nti ade atum timi nkɔhwɛ ye ba na say me ankasa no me ntimi enyina nto aba nsa enyi me ho am de court of appeal say register so mo hwɛ mo waye ye ko kikiki da bia mpani na sefo Addai no so enokofo challenge me only pastoral card e de area na constitution no ye wo pastor ye wo minister pastor evangelist deacon and elder was a minister and one pastor yes minister by what if you be a born twene kra no you minister who dey say hanum you minister of agric minister of finance minister by what minister of interior yes et media minister by pastor who so minister by secretary and you to call pastor and you won't qualify kiki na judge no court of appeal no hey soft Machaia me call no say judge abaka kire say because say was say court say wa na hweto aba nti mfu maso nko na me say there bi na me sa ko yisi letter commission ye ko no mtra se na mi mantra mu bi mi yi nipa mi no oba hai ene nipa ba ko e kan ho no so yi nipa mi no Kofi apia ne kan ho transfer mu ko no ba didu abi no mu di constitution no so about to the card no mo ko convince man ne say papa ntia so ni ko fo ya djuma che yen so am obi a card enti say no and now let the commission convince him say ya am obi a card ni po no me ba no me issue card ma wo no asema na okay me minimum mo obi am buy ba ko say ore nsan wo brekum me ba mo fa na yi na di so for also e dey ore nsan mo fa na yi na di be 25 years eno masa akofa na ba wo ma bie branch e bia community for ba ko so twen sika so bekum de yere no wo me branch ena me yi na di wo mu yi na di wo na so mo no wan keka ho do to abade bi enye yie wo say keka wo ho so ore nsan sa na sa wo ni card papa ne mo card eno mo tender card Kofi apia na evangelist card eno ko for ni minister on so tender ena ni nua ya foso ni bi follow week no ba ko be kan ye 3 ena me papa ne card no so no ye old members me so kuta 5 na me say no kra to a ba me court ma me kwai say mitimi si pastor mitimi maka ena me le say nkuro wa say inform so branch 21 o ma tender ya de atum court ade atum you see ye say de be bia let me be to be the court high court court of appeal and supreme court because person be na akofa biaba asane be ko na wie yo ena ye bobo suwa no mudi ni pass 78 bae omuni ka se me kan na me se muni kare a omuni kare dia na mintimi anyintum ena wo mo de o mo tender ye no o mo sans ni signature church o mo de go so mo de maame na me so mama card be ni ba be 60 me so mo tender o mo so church e eni wa no enti e beto aba e be ka week me ato a no ma choleted bi afa me ho akoma ye collector commission so say ye fi asem nko mo nso ntimi nye cause 30 bi wom ene ye be court ene am ko yi obi e wo Kingdom TV Darren K no ma ko duma mo akọ 30 no akọ no manager ho oba gina wa won fata ye de me court na hefo na ya na yes ene go for ni team ni ko for ni ko fi apia ni ko for no ma choleted so dia ba say aba no mo nto abre bi abre me lawyer bi e di bi akọ court so mo nto sanka mo tran kan fa ho bi Friday no ma ko trete wo mo na adwuma wura say me be so ya menti so fofo asem ko na mka che dan ke o ma me letter because ya ma mo letter me da court no ma me letter trete na se fun it's okay o mo so mo ni no na se me po bi o mo ni no na mpani po mo ni no e na Sunday ya to aba ya to police for na police for friend say mo nko fo na ko fa asoja fo bi aba police station ho so mo ba na me say e na police commander wa de ba na say no want to me stop about one this is court junction okay yet to me and stop okay and the Supreme Court to be kana enti ade kwa akodan Supreme Court se ma to aba na wie okay
ye to aba no so no me na constitution ya SOMPA ayi constitution ayi me constitution ayi na je say asore man na to aba no se wa no okay pani na amafo se mo doctrine no wo dane no nte ya mate no ya so ni doctrine you see you going the Bible way isua okay papa no beginning ni e botai ye se coat o be wo ni e coat ni tie masesa no yes ni e se jalabia okay papa no kwasoro kwasi ada o hu se kwasoro beda papa no wote ase en sabe yekoje na ya na yusu ti ro nko a ekiro ka se yekoje na ya yusu ni semena enka ho fa so promoto fa ro yeto nti yesua de na wonye leader wontim kreti doctrine obu onye leader bia because according to Matthew 13:52 oso osue ni bi obo ade yi ni say leader no etwa to tim kreti doctrine enti obi a no onye leader wo ya sori ba de be tim kreti doctrine enti di ono a no e say ya ho agenkwa no oseme man be hu mu Isaiah 52:6 ukwa Israel Jesus bi omini leteje abedeje nim abede leteje ba be 400 or 500 years ni Yesu e ba 1952 Yesu ba 19 First King James version 1611 na ya isos e chen be fe bili base or printing leteje enomi ani for DJ be Jesus and you also be mpakura okan so ukwa Israel Jesus bi ani ho odi ase e di masua onkonkra pie ma adwere manim mahu agenkwa no de bo na semyo no e fa no Yahushua be fa no Yahshua so ay Yahushua wo ba na jetim na jendin de Yahwa ene wo de shwa na ba so and he was pastor doctor enti enye Jesus o eh de ya Yahushua this is 93.1 FM Yahushua mo agenkwa so de Yahwa na ne Yesu Kristo no ebroni ana we tuntum black man is a black man agenkwa ye black okay wo di ase kono ni oso di ka sacrifice Satan Ethiopia no ko Jerusalem ko so ye ni patuntum ye yo ba de ma so far no sesia no asore ho no nsensem ba bi no de totototo so oh eni de eni nsensem de eni akan makoju obi yere ma yesi wa wan asefo eno so no me no agenkwa ba ye no wo no me chi na me di otimu farazifo we dwoma ni nya se de to no so odi ase makoju obi yira me ma chi mi kotume meme teaching say papa we ni a hweniye wodi ase we ni a hweniye ko na yeti etire no una yeti e wo busua no fa yire no ko heaven kro no dinini na so na abu na akunu a magiment me se o mu na kuku no na me ko sia no aware no begu yes esu ni ha ni twaka pani sesi ase de wusi ka se asore ne biate omo members no so ate ana members ndi papa agenkwa no kro ba e wo ya nsenche nipa 5000 bi audience sempa na be ko ka du mienu enti me nipa do me fanya hu okay endai wo ya me yodi me yi nipa di anche ka nya sakwa me me pam okay me pe nipa nya hwe me na blame ska me se ko asa me life a different yes enje nyankopon kasa be hwe wo ma ewa na hwame me won kire me obi toka pa de kire me sufro obo ade na hwame me yare obo cham ade me ba yare ma sore ba ungu ewa de kasa me sesi nipa eti pastor Machaia Addai wadawro ma nwumre beda se na asa na abesode akono panipa de na won sore ma o makamu no nkuranhye sembe na beka kire wo nkuranhye de ma mo anse mo ni tua se ye wo de mpaebo de beka kire mo sisi aso humu mo mpaebo ni mo de ne trene animanim de be beka no bi amfa ho na mo nya didie ni enkoso bo mpa enwie e kon da so ho sabe honam ni ayesi a sunsum de azai e da so ho na ni na so betima sakra wa adwene e didi otumfo nyankopon be ka no so na di bua manipa asa e mo ni mro bia ala mi ni akose wi anyam na preach pz ene ye kan kan ska fon kan ho me so sabe mapa me ne ten enso me pedesa ehia me kwa na mpe me peska afro no manyini matra 18 matutu kwai kotra bo chire nkro bebe manye ya de manyina do na me ko peska yere you see enti papa me kache masafo mansomo mpaebo no mo bi nsoma me SOMPA so ba de be fama adwene no ma me nya no ma bi e betia no gaso sofo eduru ba bi anwankuo no omo yira aye no so e de Nyankopon kope wo mo na sesia no omo makamu no de omo ye wodea omo so a omo di sabia kusabia nya ado trosum bi anase omo di omanfo bi achi na omo wo nwambu ni mu no se na wo kan kire wo papa me be ye obi afre me free afija ase ni achi enso ni me ho
me no aka nyina me twen wo dada mo konya no twen wo mo oba de ni mo fa na twen wo mo me se no won se me kosi obi kwai ma bia puna to ya wo ye nto getim wo ba ne wo ba masom kura awade mfa ncha wo ba masom na nyame ko ne aboma masom kai fam na papa na se aboro wo mo enti ma bia me pro me nye obi adi ne mo ba de obedi obo ade ahye de so wa ba de a de di ka de acha wo de ya be so otumfo ne nyina yen kwa heaven de wani so be yi na di o se de wani so be yi na di bible say dwan monye ene awade do aba pa 1000 na so ngware ko fa we pan o ja ko fa ale wa dwan nyaduma en sanya osman mo nsa wi nya osman wi mas e be yodi ye wodi ye yedi someone was some mabonye fo ntrasafo no mo ntu nsan ba mo yedi ye be yodi me ko tu asan mo ko tu ahemfa woni say wodi enya wo se me kom ni pa no betra na chese wa so ro de ntu nsan ba yi die na wodi de ho obi ani me se Machaia de enti no mo mpeme no esia wo mo ma kan nyina ayemma me mpedi pa do akoba bia mo fa o petrene no mo enti maame abere obi wo fa hye so fa wi nso ayemma Machaia wo kura de o de wo se no wo fa yes enem dam so ti ase no awurade petrene nyuma bunipa fo buo ne ani de manipa na do otumfo nyankopon bo so basase hwe tronsem de awurade pefa ye mente ni pasem ame oyi amrante asem bae man kofo no ane bae no so yi wuti ase Machaia nya Machaia busa bone be na mayi obi mi wo bi apo okay Machaia said ye be ya omanfo eduru ba bi a utimi se o preaching bi wo be ye omanfo de o preaching bi wa Ghana fo be SOMPA o preaching bi wo so obi wa enye ne de enya de bia na yi obi ado na mo me ma si mamiensa pe bo preaching bi to fa manfo se ampa eye wo na wo kasa wo SOMPA TV preaching yo me bom to fa ne se de di kai bema wo pe so onyi ni che wo pe se wade wo mba so wa dodo a we bu ni nsa abonte de prepare nye we de bu ni nsa nkwane nchai efi ntran ni nsa 7 days me ka se ho aso no hia wo afoforo kwa afoforo no ho wo mienu ntimu yensa hia mienu be ha wa kwa mensa de o ma so minya be ja life for ma na to we nyina che kama ba me bia wo ba ko bi ma se fro bemba wo furu ye twon no aye fuko na nsa no wu afuru wa de ringa na hia kai ale o yo ba no ka ye wa de ring asa wedding ring so nye na so be mo here wedding ring so wa de ring be ma she wedding ring o ma se nkoyi bemba wa so wo nye papa wo nye correct o so wo she wedding ring no se wo nana wo ja wedding ring no wo nana ba wo ma wo papa wo ja wedding ring no wo na ba tell say mo ba ton kra dia me di pa ba ala so for wedding ring ni bible man ni babia wo ma me ba nche ya honi wan wo ma me wo cho titia wo to nkola be na ha dwene wo ma me abro ho am onye ba bi asia no ba be sia buko no wo ba nso wo ma me abro ho a wo ma wo kunti abusuafo nti man nche ya ware busua oba bi o nsem